turabasuhuje inshuti bakunzi ba Unguka Ubumenyi Post. Nk'uko bisanzwe twongeye kubaha ikaze kuri iyi channel yacu ya Unguka Ubumenyi Post. Mu bihe byashize twagiye tubagezaho documentaire zitandukanye ku bucuruzi bwabaye, ku mateka y'ibintu byahise. Uyu munsi rero tugiye kongera kubagezaho amateka tubabwira intambara zazengereje isi. Iki ni igice cya mbere. Igice cya mbere turababwira intambara 5 cyangwa 6 bitewe n'igihe turaba tubonye. Izi ntambara zagiye zishegesha isi mu bihe byashize, zagiye ziba mu bihe bitandukanye, mu myaka itandukanye. Twaziteguye dukurikije uburemere zagiye zigira. Nk'uko bisanzwe rero, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, wadukandira kuri subscribe kugira ngo ibyo dutangaje cyangwa se ikiganiro Unguka Ubumenyi Post ikoze uzajye ukibona mu bantu ba mbere. Tutatinze rero, reka duhere ku ntambara ya mbere yashegeshe isi gusumba izindi. Ni intambara ya mbere y'isi yose yabaye mu 1914 kugeza mu 1918. Iyi ntambara yabereye ku mugabane w'Uburayi cyane cyane, niho yabereye, ariko nyuma igera ku isi hose. Abayirwanye ni Allied Powers, bari bagizwe n'Ubutaliyani, Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byari bibafashije. Noneho bahangana na Central Powers aribo Ubudage, Autriche, Hongrie na Ottoman Empire n'abandi bari bagiye babashigikira nyuma yaho. Ikaba yaratangiye ku tariki 28 z'ukwa karindwi 1914 nyuma y'iraswa ry'igikomangoma cya Autriche François Ferdinand. Impamvu nyamukuru yateye iyi ntambara ni amarushanwa y'ubukoloni hagati y'ibihugu byari bikomeye icyo gihe, ndetse n'amarushanwa yo kwigwizaho intwaro n'abasirikari benshi. Intwaro zari nyinshi ku isoko, ziragurwa bikomeye. Noneho ibihugu bikagenda bishotorana, birakaranya. Noneho ibihugu bikomeye bigenda birakaranya hagati yabyo. Noneho bituma abenshi bashaka kumva n'imitsi ngo barebe urusha undi ingufu za gisirikare. Icyo gihe rero Ubudage nibwo bwari bufite igisirikare gikomeye. Niyo mpamvu yanabaye imbarutso ni ukwicwa kw'igikomangoma cya Autriche François Ferdinand. Iri raswa rikaba ryarabereye muri Serbia. Iyi ntambara ikaba yarabereye mu bihugu byinshi ku mugabane w'Uburayi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika, cyane cyane byakolonizwaga n'ibihugu byarwanaga iyo ntambara. Intambara ikaba yaratangiriye i Burayi bw'Amajyaruguru no hagati, aho Ubudage bwateye Ubufaransa bunyuze mu Bubiligi. Intambara iza gukomera ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiraga mu ntambara mu 1917 ku ruhande rw'ibihugu bya Triple Entente. Intambara yarangiye ku ya 11 z'ukwa 11 mu 1918 ubwo Ubudage bwemeraga guhagarika intambara kuko bwari butsinzwe, hamwe n'abo bari bafatanyije aribo Autriche, Hongrie, Ottoman Empire na Bulgaria. Nyuma Ubudage buza guhabwa ibihano muri Traité de Versailles yabaye nyuma y'intambara mu 1919, harimo kugabanya umubare w'ingabo, gutanga ubutaka, kwishyura indishyi z'intambara no kubuzwa gutunga ibikoresho bya gisirikare bifite ingufu. Iyi ntambara abasirikare barenga miliyoni 20 barishwe, ubukungu bw'Uburayi burasenyuka, hagaragara indwara ya Spanish flu cyangwa se grippe espagnole, ndetse havuka imiterere mishya y'isi yaje kuvamo intambara ya kabiri y'isi. Reka turebe noneho intambara ya kabiri. Intambara ya kabiri yazengereje isi ni intambara ya kabiri y'isi nanone, yabaye mu 1939 kugeza mu 1945. Ni intambara yabereye ku isi yose, cyane cyane mu Burayi, Aziya na Pasifika. Ikaba yarahuje ibihugu byari bigize Allied Powers aribyo USA, UK cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Uburusiya, Ubufaransa, Ubushinwa, barwana na Axis Powers aribo Ubudage bwa Hitler, Ubutaliyani bwa Mussolini n'Ubuyapani.
ikaba yaratangiye ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ubwo Ubudage bwateraga Polonye. Ibi bikaba byaratewe n'inzika y'Ubudage nyuma yo guhabwa ibihano ku masezerano y'i Versailles nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Noneho ikindi cyabiteye ni ibitekerezo by'abanazi byari birangajwe imbere na Hitler wari uyoboye Ubudage. Impamvu yabaye imbarutso y'intambara ni uko Hitler yari yateye igihugu cya Polonye mu 1939, bituma Ubwongereza n'Ubufaransa nabo batangiza intambara ku Budage kuko niwo Hitler yagombaga gukurikizaho avuye muri Polonye. Amerika rero yongeye kwinjira muri iyi ntambara mu 1941 ubwo Ubuyapani bwateraga Pearl Harbor, itanga inkunga nyinshi y'ibikoresho bya gisirikare, imbunda, amato, indege, ibyo kurya ndetse n'abasirikare bo kurwana ku rugamba ku butaka bw'Uburayi na Pasifika. Reka turebe intambara ya gatatu. Intambara ya gatatu ni intambara y'Abakristo n'Abasilamu ariyo bita Croisade cyangwa se Crusade, yabaye mu mwaka w'igihumbi na 1996 kugeza mu 1291. Ni intambara ntabwo ari intambara imwe, ni intambara ebyiri zabaye ziba mu burasirazuba bwo hagati mu kinyejana cya 11 n'icya 13 zigamije gufata no kwisubiza ubutaka bwari bwarafashwe n'Abasilamu cyane cyane Yerusalemu, ahantu hatagatifu ku bakirisitu. Intambara zatangiye mu mwaka mu 1095 umutware w'abatambyi Papa Urban wa kabiri asabye abakirisitu gutangiza intambara kugira ngo bisubize Yerusalemu bayaka Abayisilamu. Niyo ntego bari bafite. Uyu Papa niwe watangije igitekerezo cy'urugamba mu gihe abatware nka Remo w'Itoulouse na Godfrey w'Iburo aribo bari bayoboye urugamba. Naho ku ruhande rw'Abayisilamu bari bayobowe na Sultan Salah ad-Din cyangwa se Saladin. Noneho akaba yarayoboye mu ntambara ya nyuma. Mu ntambara ya mbere abakirisitu barateye banigarurira Yerusalemu, gusa mu zindi ntambara zakurikiyeho baratsindwaga. Saladin nawe yafashe Yerusalemu mu 1187 akomeza kugora abakirisitu kugeza mu minsi ya nyuma y'intambara. Izi ntambara za Crusade zikaba zarabaye nyinshi, zigira ingaruka nyinshi kuko hamenetse imivu y'amaraso, ubukungu bw'uburasirazuba bucika intege, habaho imibanire itari myiza hagati y'Abayisilamu n'Abakirisitu mu bihugu bya Aziya n'i Burayi, ndetse abantu bamwe barimo kabahunga intambara mu bihugu byabo. Intambara ya kane ni intambara y'Abashinwa n'Abongereza. Intambara yitwa Opium Wars cyangwa se ni intambara zishingiye ku biyobyabwenge bya opium. Abayirwanye ni Abashinwa barwana n'Abongereza nyuma ndetse n'Ubufaransa, ikaba igizwe n'intambara ebyiri. Iya mbere yabaye mu 1839, indi iba mu 1842. Naho iya kabiri yabaye mu 1856 kugeza mu 1860. Icyateye izi ntambara, Ubushinwa bwari bwarafunze imipaka yabwo, ariko Ubwongereza bushaka kubona isoko ry'ubucuruzi no kugurisha ikiyobyabwenge cya opium mu Bushinwa ndetse no kwagura inyungu z'ubucuruzi bwabo. Ubwongereza bukaba bwarifuzaga guca ukubiri n'amategeko y'Abashinwa cyane cyane kuri opium, bituma haza impaka ku mpande zombi. Mu 1939 Ubushinwa bwatangiye kurwanya ubucuruzi bwa opium ndetse bufunga ibigo by'abacuruzi b'Abongereza. Ibi byatumye Ubwongereza butangiza urugamba, kandi Abongereza bari baramaze gutera imbere muri tekinike za gisirikari no mu ntambara, byatumye Ubushinwa butsindwa intambara. Nyuma y'intambara ya mbere, intambara yakurikiyeho yatangijwe ishingiye ku gucunga neza amasezerano ya Treaty of Nanjing ndetse no gushaka kongera kwinjira ku ngufu mu mijyi y'Ubushinwa, bikozwe n'Ubwongereza bagamije gukura dinasti y'Abaking ku buyobozi bw'Ubushinwa. Intambara zombi
zarangiye Ubushinwa butsinzwe bukora amasezerano asubiza inyuma ubusugire bwabwo. Ubwongereza bukomeza gucuruza opium, bituma abaturage b'Ubushinwa bugarizwa n'ibiyobyabwenge. Imijyi ya Hong Kong, Canton na Shanghai ihabwa Abongereza. Intambara ya gatanu ni intambara ya Amerika yo kwigenga. American Revolution War yabaye mu 1775 kugeza mu 1783. Iyi ntambara yabereye muri Amerika y'Amajyaruguru igamije gukuraho ubutegetsi bw'Abongereza muri Amerika no kugarura ubwigenge bw'Abanyamerika. Ubwongereza bukaba bwari bwarashyizeho amategeko agenga ubucuruzi n'imisoro ku baturage b'Abanyamerika, harimo imisoro yagiye itangwa ku bintu byinshi nka Stamp Act, Netia Act, byose bitari bikiri gushimisha Abanyamerika. Ibi bituma abaturage batangira kwigaragambya bashaka ubwisanzure bwo kugenzura no gukora politike zabo nta mpungenge z'amategeko y'Abongereza. Muri icyo gihe Abongereza bari bayobowe n'umwami George wa gatatu, naho Abanyamerika bari barangajwe imbere na George Washington wanaje kuba perezida wa mbere ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'iyi ntambara. Noneho iyi ntambara ikaba yararwanywe na koloni 13 zari zikoronijwe n'Abongereza. Noneho intambara itangira mu 1775 aho ingabo z'Ubwongereza zagabye igitero ku Banyamerika. Abanyamerika nabo barwanya Abongereza batangira gushyiraho ibikorwa bya gisirikare bafite intego yo gutsinda Abongereza. Noneho Abafaransa mu 1777 batangira gutanga ubufasha ku Banyamerika biturutse ku ntambara bari bararwanye n'Abongereza, irangira Abafaransa bayitsinzwe. Byari nko kwihorera ku Bongereza, binatuma Abanyamerika batsinda Abongereza muri uru rugamba. Nyuma y'intambara Amerika yabonye ubwigenge mu 1873 binyuze mu masezerano ya Treaty of Paris, aho Ubwongereza bwemeye ko Amerika ibaye igihugu cyigenga. Amerika yashinze amategeko mashya ndetse mu 1787 bashyiraho itegeko nshinga rigena imitegekere y'Igihugu. Ibi bitanga urugero ku bindi bihugu byari bikiri mu nzira yo guharanira ubwigenge. Ingaruka ikomeye yatewe n'iyi ntambara ni uko havutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arizo bihugu 13 zatureze koloni, zaragiye zirifatanya zikora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma bamaze kwifatanya nibwo baje guhinduka igihugu cy'igihangange ku isi, na bugingo n'ubu kikaba ari igihugu gikomeye ku isi, kikaba aricyo kiza imbere mu kugira ubukungu, igisirikare n'ibindi bintu bituma kigira ijambo rikomeye kurusha ibindi bihugu ku isi. Nshuti bakunzi banguka bumenyi post, iki ni igice cy'ikiganiro cy'uruhererekane kivuga ku ntambara zabaye ku isi. Iki kikaba ari igice cya mbere, ibindi bice nabyo tuzabibagezaho mu biganiro by'ubutaha. Niba utarakanda subscribe yikandeho, ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa igihe cyose unguka ubumenyi post ya uploadinze ikiganiro. God bless.